So what's up guys, so karon kay magdulat ta og Strike Dad. And by the way, don't forget to subscribe my YouTube channel for more videos. So let's go. Abas lang. So okay, kay naabot na ta sa ato ang mansion, no. So let's go. Okay, na sa garage. Okay, so mo na akong dad na tsaka. Okay, so let's go. Okay, open na to ang door. Okay guys, kay manghilo sa takaron guys, kay yaya takaron bayot. Okay, mag-clean sa to first. Kala may magsilig, oy mura mag-brush sa pintal. Okay, kani siya. Diba dahil may silig bayot. Mano yung kuan? Kay Emal ba yung silig, pero go. So guys, magdali ta guys, kay mga tsaka guys, mga anyarisan. Ay, perfect. Ay, may mulod man siya, ay. Hala, tsaka lagi ni ay. Imang hilo ta bayot kay gawan making gapuy diri day una unsa man ni sila day. Pag abot pa nako aya pa sila mag ano, ako pa pahinlo na overdose mo. Okay, manghinlo na ta. Yaya beta diri day, dili beta anak niya. Ay abas, abas lang. Okay. Since okay naman guro diri. Okay na pay basura diri. Na oy sige man kauko eh. Okay. Okay, perfect. So, guys, ilabay na to ang basura sa gawas. So, oh, ay, oh my gosh, napalong siya. Okay, perfect. So, mato na tagawas, okay. Sa onjud. Okay, kada ko ba silang basura, guys, kay, tanawa maraming katat pa siya ko dira para malabay lang na. Okay, so, perfect. So, close na to. Ay, tsaka na. So, close na to ang door. Okay, ay, unsa man? Hala, Happy New Year! Okay, so mag-prepare na tagpagkaon dahil kay mo anyarisin na po ni. Ala, uy. Ano? Naglinog? Oh my gosh. Why? Okay, mag-prepare na tagpansit canton at saka oy. Okay. Oh, perfect. Okay, butang na to siya dito. Ay. Put. Okay, perfect. Wala tayo mga on ha. Wala yung mga on. Dapat mag-wait mo na ako dahil ako na may galuto dahil ako'y gagog luto dito tapos kamo magkaon-kaon na mga baga mong nawong. Okay. Okay, perfect. So, magbutang tag-food dira dahil kailangan mapuno ng lamisa bayot. Naku, sige siya uko. Dahil pat. Okay, so okay balik na sa tatay. Taman jud sa mapuno day kay dira ba siya mo kaon day. Ako ra ba mo kaon dira kayo. Ikaw isig pagkaon-kaon dira kay basin ilang bata ka dira. Uy, avas. Di sa mo magkaon-kaon dira ha. Mag-wait mo sa princess kay nagluto pa. Hoy, avas. Audio pagka princess. Okay. Okay, perfect. So diri na to siya ibutang. Kanidad pang imuhan ni dad. Hala, wala kay labot kinaka sa front. Wala, sorry na lang. Okay. Magluto pa ta day for kani siya day kanang in case na wala na food, so napako diri sa akong inventory. Avas. Okay, perfect. So mga una ta. Okay, Lord, thank you for this wonderful blessing and thank you for the food and thank you for everything. So let's go. Amen, Lord. So let's mga una ta guys. Okay, perfect. Okay, nag-preferred na ko dai pero nga naman ni. Ay, hala. Hala kamantas. Okay. Ayun. Ay, iyaha di ay dai. Okay, magluto tagbalik. Okay, so ihati ay. Pagtanod. Oh, dayon. Ah, okay. So, sit on the chair. Okay, mga ano day. Eat your dinner. Okay, man ako kaon pero makaon kog balik igutom. Okay, perfect. Dayon. Sa man ako ay ako okay kanon tanan. Okay, kanon daw tanan, guys. Okay. Refill the generator. Okay. Okay, if refill na nato ang generator dai. Okay, magkwatag. Ay bagas. Generator ba ni? Ay ara og gas. Ara di ay. Okay, perfect. Dayan, ang sabay sunod. Ay, Pashneya din nanok to. Okay, I wonder who's knocking outside.
Kinsa na siya, hala, wala ra ba may tawo, day. Mamasko siya, day. Dad will go outside, check. Go, check, day. Kay magluto sa kog balik. Okay. Uy, mag-inom sa kog water. Uy, kay ano. Need kong uinom ng water. Okay, mag-prepare tagbalik og food. Okay, magluto tagbalik, day. Dan na okos siya, day. Hindi okos. No, tsaka na okay. Sige, mabutang sa tag noodles. Okay, kay manghilo na ta sa tong kuan, guys, sa tong kwarto, guys. Bedroom upstairs, okay. Okay, guys, magdali ta, day, kay maukos siya, day, masyag kuan. Nanyaran. Okay, diba, hugaw kaya akong kwarto, pero laban lang, kahinluan man ni siya. Okay, day, yun. Ay, conditioner daw. Ano man ni siya, conditioner? Aircon? Kaniba, okay. Okay, ang aircon din. Oh, di ba hugaw kay din napuno siya kuan. Napuno siya mga papel day kay guys study magkukudirigikan bayot. Exam para maugma. Oy, Avas. Okay, after the ako ra may matulog pero nganong dagan man kay bed. Pwede patangtang. Pakuha ko ni ugma, Avas. Okay, perfect. Okay, dayon. What's next? Turn on the internet. Okay. Itong wifi, i-turn on na to bayot. Okay, perfect. Arang wifi. Ala, tsaka. Oh, naka-charge na ha. You already have a battery. Ay, ako adin ni flashlight. Okay, dayon ang telephone. Telephone daday. Oh, okay. Mamalong na tagsuga kay matulog na ta pero magtanaw pa dito TV taod-taod, diba? Ina na siya kanya reason bayot. Okay, sa garage bayot. Diretong ay. Palong. Okay, perfect. Manirado ta, ma'am. Okay. Dira sa sala. Okay, perfect. So don't napaday diri sa bathroom. Ay bathroom, okay, bathroom gani no, Avas. Okay. Diri guys, mamalong mata. Ay, tsaka. Okay, diri. Ay. Masiga man siya balik. Tawa ha, patanawon na pitag tip. Ay, okay. Oh. Ay, tsaka. Kaugobs ba ni mo? Dapat bayot kay mag-una ang kuan. Dapat palo. Siradan da ng bintana. Ayaw magpalong. Ugobs ha. Makatupas. Okay guys, so balag ngit-ngit guys. Pero i-close itong mga curtain. Ay, huli curtain tira. Okay. Okay, so mag perfect. Kadagan pag bintana dire, oy dagko pa jud kay bintana, no overdose. Okay. Dagan-dagan ta dai kay medyo ano siya. Diba, walang CR na bintana. Sama na din overdose. Okay. Diba, downstairs using the remote on the table. Okay, diba din maglantaw tag TV day. Medyo gamay. Okay. This message is from the FBI. Okay guys, mamino tagbalita guys. So diba? Mysterious man who poses Okay, de Guzman. Okay, Oh yeah. The FBI is deep concerned about this unexplained phenomenon. Okay, perfect. Yes. Retreat indoors. Okay, perfect. Okay, next candidate proceed. Your advocacy. Okay. FBI, your safety matters. Okay. Okay. 9/5. Okay, perfect. Open the front door, hala. Ay, kasi mga pa-open ko front door bayot. Because open the front door today. Okay, good to upstairs but no, tsaka na die. Hala, oh my gosh. Okay, manaka na ta die. Check itong kuan, computer. Okay. Hala, gibaligya ko die, Avas. Hala. Pasneya. Hawan. Hala! Tulog, Avas. Okay. Okay. Oro day. Nakatulog na ta guys, perfect. Naabot. Okay daw yun.
Okay, perfect. Oh my gosh, perfect. Diba? Okay naman na guys. Okay, perfect. Hello guys, gigutom o tsaka na. Okay guys, gimang na ta guys, gigutom. Wala tsaka. Uy, hala, makatat ng... Ay. Wala, close the windows to. Okay, up, biset. Die! Oh my gosh! Wait lang. Ah! Perfect. Tapos, okay guys, kayo nakasurvive to. Kasi dapat atong pang... Tsaka,